Għattini sena konsekuttiva sa 23 ta' Deċembru bi Sweetle Junction tal-Marsa f'parti mill-parkeċ tjerġa' jittella l-villaġġ tal-Miliet bit-tema Christmas Under the Bridge fejn intramaw diversi bankarelli, bikel tradizzjonali tal-Miliet, xogħol ta' artiġjanat u logħba tfal fost oħrajn. Tkellimna ma' wieħed mill-organizzaturi dwar l-attrazzjonijiet prinċipali fi Christmas Under the Bridge għal din is-sena. Ovvjament dak kollu lil Maltin iħobbu f'daw il-festi tal-Miliet. Ikel, mużika, kant, żeffina, ovvjament it-top thing li aħna nagħmlu f'dan il-villaġġ huma l-parati bil-karrijiet imdawlin biż-żeffina magħhom u divertiment tal-familja kollha. Mis-16 ta' dan ix-xahar se jittellaw żewġ parati kuljum, karrijiet armati apposta l-okkażjoni bidwal fl-isfond tal-anijiet tal-Miliet. Din is-sena f'din l-attività qed jagħti semu wkoll iċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f'Malta. Barra dan il-Kunsill Lokali tal-Marsa qed idemm is-Sena Kulturali tal-Marsa permezz ta' din l-attività. Dominic Spencer, konsillier Marsi responsabbli mill-kultura, tkellem magħna dwar sehem il-Kunsill Lokali tal-Marsa f'din l-okkażjoni. Il-sem tal-Kunsill Lokali tal-Marsa f'dan il-Christmas Village beda s-sena l-oħra. Kif tafu kellna l-ftuħ ta' din is-sena kulturali, issa li wasanna fit-tmiema għada ser ikun hawn programm sħiħ li nistieden il-poplu Malti u xi kollu jattendi għalih. Bħalma kellna ftuħ formidabbli ser ikonna wkoll attività kbira għada li ħadkun fil-Christmas Village Under the Bridge. Idħul huwa biħlas.